enso me mo akwa Adom TV bedroom health tips na wochi mu ectopic pregnancy enkomo de yeken fasedama endpoint homeopathic clinic we yare a yenko endpoint branches ne doso boru ma doctor for no ho me show kama wo fre doctor Duboatin 0244 867068 obejo so ne na daroma na wochi mu nyina ma no ho kwan si yenkasamfa ectopic pregnancy wo ha yet why am common so 5 minutes yenche tb ebebo dog ye nase ye mo akwaba obon tofa nra akire ye na ye hwe courses no ectopic pregnancy e de pa na wose nyame aye ade se emfiri fallopian tube no meda wudi no aka ho de na de ba yo meda se pa se de no aye kan ye no ye ayi ba kwa ye ni ho ye ntan ni ho komo ectopic pregnancy enta nyem do ne mom na ye ma so a na akoye dangerous for medical emergency. Man baby cry no, they don't survive it. Now ye chire mu say ectopic pregnancy ni say oba wanyemo na o say akra na wanyemo no o say kakra no beto wa wodi na wodi na ama beto wa wodi ene ye sa chire mu no say difference e wo mu between ectopic and miscarriage no ene say oba miscarriage ni ye oba wanyemo na nyinsen no antimi anyini na aba abonten ene efa ne say oba no wonya bibia efa ne miscarriage until there's a clear difference ni nyina no ebasa ni nyina asai but ni nyina no can result oba wonyem na meto awudi ni mu a na ekoto fallopian tube mu a ese no ye wo se ye doctor hospital ni free ho na ho to nye se bekum ena se wonyem na se no so entime ankudi 9 months ana se 8 months ana 7 months ya eno so no wapon won so asai ni nyina ya ade a emotionally no e affect ma e ade a enye na mom ade ye obibi wo ho a se yehun ntemo a ya na nkempe bebere no ano ken kofa ade ne ma na be ka se the causes ya obusa me ade a ya na ekofa ectopic pregnancy ba e oba se bi wanya bibia fen se PID oko hospital ni e scan yes wo PID ke ka se PID a ye be ka na se pelvic inflammatory disease oba from wase echo vulva foul cervix efa wode foul fallopian tubes ovaries woni nyina ka pelvic organs edinti oba betuma nya infection keke STI ana se obi okra no a na yes sexually obi okra na yes sexually transmitted oba bu abe check no infection so na nya enemu ene wanya saa infection no saa oba no a wanya saa infection a bia na se keka no ana se nsugu no ne ho ko ba no saa moawa no ya hu ni ntemu a emo ne timi didi kọ oba na wodi ni ebetima didi akọ oba ne fallopian tubes ni ebetima didi akọ oba no kusua ho so ho nti we hwemu oba bi wes wanya ovarian cyst that is nsuo be jan kusua ho PID could be a cause oba bi wes wanya endometritis na wode no emu ahukuru inflammation obabi wes na ne fallopian tube no mu no emu asisi ana ne fallopian tube no mu no blockage of the fallopian tube to you obi ya catch us of fallopian tube no emu blockage a ubetima kokonya saya DFI ectopic pregnancy if is emu block no se akra no form ewo mujatoa no bamu a se ya akra no betimi descend aba no e problem. It was a crown a forming wo so nitimi bi etimi kwa bo se etima forming wo na entimi mba entimi mba ni ntino na I got stuck over there I got stuck over there no awanya bi efense ectopic pregnancy enti a PID ade a wo se even yi and infections e likely so oba betima nya infections e so easy because of how their genital surface they say macra larger genital surface into oba betima use washroom bi then ma me make use the same washroom infection or na me dem come baby kra but oba kwotena so a pa na wa peke o peke a na moawa no they find it very conducive no mu didi kwa na kofa wa ya ba watchena beto aso because of mere ni nti no ye beto aso after the courses no because courses ni nya me kra san you know number obetima free endpoint ya de bia how bia wo ectopic pregnancy ana wo chima mu hawo ana wo prostate mu hawo ana stroke wo jonso ntentem ana se chechewo honam femfem ho twetwetwewo okon achi wachiri nkasa wo sisi wo to ase twetwewo wo nante ana honam yodududu a free endpoint ewa homa to for iso number ni 0244 86 70 68 0244 86
70 68. And I say, Dr. Dubotin now, telling cannot sabre ya, Yamia Duma, no Asaka Yahubia. Sedani Odia, Umren Wadaje, Endpoint Homeopathic Clinic, Wadaro Mania de Bro, Chnam Kwan Hodin, ever say share.